Hello everyone, welcome to my channel. Dunia hi as promised in my previous video. YouTube thumbnail siem ding dan innovate com dio hin. So let's get started. Ale pre-requirement ay pipingayam ti hele hin ken software company Photoshop ahin na. Sila hi value chun Photoshop ka install in ga hollow tin. Adobe Photoshop 2020 akitin chi kan mande hin na edit pol na ding achu shortcut I bol this ochun ama sa in chilai hin example chi just a demo ding hi vo sa alim ho ka kha la ahin na china dia chu grill pork katin HD hi lo le hin chi clear zo lo hin na thumbnail achu chi chu HD ka ti hin chi chu slide la hi na dei select na bol theo hin ken chi lai pen chi select ka bol in na atui to in chi ka ga select hin chi chu lai ka download in na chi lai hi chai ka download tan na vet na mu thei dio hin na chi lai hi file hi value chun property hi check leo chun lai hi 1028 into 640 ki ti hin na ai wanga chu YouTube thumbnail size recommended size selection 1280 into 720p hinga in na chi chu I dei sang wa chi aniaw ji a chon zo le hin upscale in bol de ho hin na resize in bol de hin to a hi first step a chu iti bol de ham ti le alim background de hin na chi background de hin hi chi na dei pen pen ki download zo ting le chun right click bolon lang chilaya hi open with ken Photoshop kam de hin na Photoshop ga tiu tin Photoshop in hong ki hong do tan chilai hi value chun lim hi anung lang hi background lock ki bolin na chi unlock bol ma sau ten chi ding a chun khat ve hi lai hi lock hi click leo chun ama le ma hong ki unlock di tan na layer chu chi hi control to plus na bol le chun ki zoom di in na alo le control minus shortcut ki hin chi chu ima I bol masang wa chu chi size hi reset I bol di hin na image size bolutin 1280 poi leo hin na chi chen hi antik bolun lang cheu ching la chun chi 720 na 1280 by 720 na in case thumbnail size hi na hei mil kha ule Google achievin lang na lai hin YouTube thumbnail size din hol leo chun chilaya hi ansai din 1280 into 720 chi pixel hin na lai chi pixel resolution hin chi chu chilaya hin na koi wa ting la okay ti leo chun chi hong hitan na chi hi a hi di dol ta pa chu chi hong hitan hi to chi hi helaya hi value chun anung langa hi kung khat ki koi in chi vet hoi pon na chi hi ila do ma sat pen dio hong hian tin china dinga chu selection tool ana hongotin selection tool chu chilaya hi hoi chi man deu ham tile right click bol leo chun selection tool tam ta om de hin na ken chilai hi quick selection hi ka bol no min quick selection hi left click na bol lai le automatic select ka bol de tan na to hi quick select na bol sai ting le shift to backspace na me le content aware hong kiti di hong pot di pop up hong pot di hin na chilai hin okay tin me le chun anung chu hong ki areas de tan na vo salim hong pot din ahin la chi ka dei pon ken empty ding ka dei ji chun chilaya chu chi undo nung bol lotin okay content aware apna akila do thelo ji chun chilai hi easiest pin choi le chun chi hi clone bol deu hin na
tuần clone nung ball kit o hitin thả ball kit leo han slide set ki ball le si line to hung ki to achu lai hin ball leo hin na bang sa achu hung ditas akinai zia achu blur chi hin na fast forward kan ball de hitan okay clone ka ball sai tan na hi wanga vele o chun smooth be pon na chi hi blur ding mo ki simai zia chu neu khat su blur che o hiten china dia chu lai hi blur tool khat ga hol tin si blur tool ki ti khat men na chi hi ga lao hitin chi chu i man diu neu khat isu blur che diu he chi blur tool hi photo ho isu blur na diang ki manga hin na kuti le tai a blur ding mo i sim o hin toi lai ya mistake ho chu ki mo be ta lo hin na na diu yung la lai smooth ki ti hi naman theo hin chi bol leo chun chu chi ko na mu theo hin na akai ipiti sei de ham ti ko kai the hin nong la ka dei pon ken blur pa zo chu kaman no min to a background su thieng ta win to abana hi achunga content la words in ji diwa hin na achunga words ji na dia hi lai pa na hi hi ga select hotin na black color hin chilaya hi simple pena cho iti bol di ham ti le chun any place na koi the hin na click a hi le chilaya chu po ti the na chi lin walam ipi tim ka point chilaya hi akizi na pa hi na me a left click na bola control to ti na me thale na hitin box sungin ten chuna de dia na kai the de size len size ne wana koi the chi highlight ball di zia chu alien de wen ki ball hen na hitin po color chu ti bo taw color na khial no ma hi le la ya double click na ball la langa chung langa color la yang color na de na pick the pick color iman diu ham white color yang koi the na hiti white yang bola an zo ting le shadow yang i ball theo na white color ga koi te diu te ano ya hi khát coi bé kít ô tin khát gì kít ô tin best meat cái khát tin chỉ best meat thì bên title nói à bài chỉ số số nhiều ấy tin nè chỉ bài số nhiều thế hin lại hakin ít tiền bỏ thế hin chỉ color hi hin chỉ meat hi color đang hạt coi là white hi loading tin nè thì hiti ayong hi upload bol te hi tan na thumbnail chu hi jong le tilaya hi a border ho isim no ma hi le laya pok wang hi le right click na bolo wa chilaya blending option ki ti hi na click vai le blending option hung pot de hin na ti hung pot de hin chapa na hi laya hi iti siwang chu ka de hin texture jang chang chi ka de pon na ka bol nom chu stroke ki ha mana hin na alang pi stroke hi ta ki sumat the hin a background color jong ide de khel the hin chang le white hi ji chun black cho hung chi hoi de hin na yong le chu ko size ku lin ta alien be sen hi tiang bol the hin lo hi tiang bol the hin hi jong le chipa hi number 3 aga ko yotin na ka bol nom chu chi hi lo win abana hi shadow hi drop utin na shadow hi drop la hoin shadow drop na dinga chano ya drop shadow ki ti lai tik na bol vai le ita ko shadow hung khilai tan na ye che shadow chu distance na koi nom le ta ho koi lai lai na koi the anung langa noi langa shadow na koi the hin a shadow langa na koi nom lo mundang na koi nom le chun shadow split dan jong na khial the hin na ti ko
shadow hat ahin kimu hoi ta kimu hin hi zong le sang aneu cha blur a chi cho hoi zon shadow hi te size shadow size na ki chi sa na dei ham alo le ta blur thiam na dei ham tu nai zo le hi ti na pot tan na pork best meat te ka na bang chu best meat ki ti hi lin na sa anunga color ibol no ma square color ho bang ibol no mele chon very simple hin best chilai layer anoi pa lim hi select bolon lang round rectangle tool ga mangotin avet sa na in bowling ka ting na hiti YouTube la min si ha manin na si hita hi umahi ai wa chi koi le chon to anunga pa ho ki mu thei ta pon na chi man dinga hi le chon isu neo nga yon si chu adjust anytime I adjust ball thei hin na chi black color to hin ale chi adjust ball na dinga chu chilaya base meet kiti click ki rutin control t me ki rutin size ga suneo de utin na tikun ball le hen achunga to hong ki align ta na ya align hong ki bang tan tin ball le hen to hi rectangle jong hi resize ball te hin control t me ki le chun lai rectangle lim ma ma hi chang chu isu neo ki theo na tai neo va le na zo poi ti le hin hong ki to di tai ti le ông phải tận na chỉ tận tận là lim hồi online nó quậy theo hình nó để đang hỏi này thì simplest form mà cho cái hình vẽ sai hình na to hình là save nom vậy là file nó tiêu vào chỉ lại hay save as nó tiêu vào export nó bỏ thế tận na lại hay thumbnail cái tiền chỉ lại hay ep format nó đều ham jpeg nó đều ham png nó đều ham jpg cái gạ quậy ai cha chú final na save politin hiti hong de hin largest coin la maximum coin le so chi hoi pe na hin na to chu ga hongo tiền lại ai a difference imu thei di wa hin na chi ki soi ta na cha pa na chi so I think le chi coloring ho na ball be no vai le chun coloring ball na ding a chu very simple khat chu hi chilaya ma picture hi select on lang noi lang ai chilaya hi khat laya loom khat pa hi left click leo chun na chia pa na hi vibrance kiti khat na module hin vibrance na click vai le chu hi ti hung pa de hin na cha vibrance hi isu khat le chun a color ko velo ki khia hong san do jing chu na vo sa anoi la hi velo chun chu hong san do jing hi a hat be se jong la chun anal pon lai la vela increase saturation jong ne chu increase bol thi na ti hin bol le han ta kho me ya ki go hung hung kila do pan bang jing chil put om na tiếng lệ chân ta ano ya picture na select it over file save as na take it over to na save ma to na save pa so overwrite bol thei tan final chu na overwrite yes okay tun ga view tin compare bol tin na the original pa hin chi i siem pa chu chi ta na original pa ve le du chat om be lo chu ve tan chi ve la ki he hin na chi thumbnail hi vo sa ni na ho mukbang ho bang na bol tiang ule chon chi hi khat thumbnail na koi la mi na click nom ding hi na ti pa cho thumbnail sim dan chi ve do hin to hi a little bit advanced and complicated khat in bol dio hin na hi chen ding a chon stay tuned tun advanced pa pan anna pan tau tin na chen ding a chon picture hi chi tan chilai hi select tin tiếng lệ chia pa na hi layer mask ka siam mo tin na chi hi click le han hi tiong po de tan chi main copy hin backup ga lao tin na control z me lao chen chi hi copy to ki backup tiu tin na sorry backup to hi backup noi lang a ko tin na main pa hi bo iman de hin main ai tan
chi white color pa hi select bol tin na white color pa hi select bol tin chi lai hin watch ga ki zi do tin na an zo langa si no mo chu po ki ti chu ga zi u tin bana hi le chi erase symbol deu hin na erase symbol ma sangun layer khat ga siamu tin layer siam na dinga chu chilai hi plus sign hi me lo chen layer khat hung pot de hin na layer hi anoi langa ko yotin main zo ha chunga ko yotin na hi ti hin ko le han to chu lai me na thil ji pau hi erase symbol deu hin na lai brush tool select on lang color black colors mangotin erase ka bol le han QR bol tin chi bol cell le lai me dan utin na me dan utin control me on nang mouse a left click t me lo chun ting ki select di ta na ting le chun select chiu lang silaya hin modify expand 13 ka koi na okay tin ong pot tan na ong pot tan chi white color ma select on lang alt top backspace me lo chun alt top backspace ong ki delete di ta na iti to hi nung chiu tin deselect bỏ lẹo hẳn na bà này hi toal main pa hi na duplicate ga bol hutin control j me ki rutin to hi copy main copy pa hi po kitina chunga hin ga ko yotin na chung langa ni toy aki bang chat ni nei tawin chunga pa hi hichi white color pa hi select on lang right click delete layer mask ki hi ga bol leo line right click bol tin na silaya hin create clipping mask ki hi ga select utin na tinong potan na anong lang transparent tai si layer chu fill in bol ngayon na chi off ka bol tin layer chu pen bucket white color na okay fill bol utin na hi white color potan to hi si enable bol le dai potan na pork te potan hi achung pa design ni bol chai tawin to hi achunga khat in ji ki diwa hin na layer chunga hi sina dinga chu chi hi koi ki rutin anzoa best ni iti pano chuna chu bol ki rutin resize bol pe na lin be sen si to ki to ding in koi to ki rutin anzo langa I bol tabang wa chu border sim the wa hin na chunga hin ichilaya rectangle round rectangle जो है कि sim ले पी rectangle horizonte ताहि rectangle sim थे color जो इतनी इनकी बॉल है ना black इनकी कोई ले field जो okay finally is ready तो आही image save ball ताऊ ना अंजो आता बंग चला जो just save pop final number 2 tilting number 1 tilting save okay तो आही comparison in ball दे उतार ना save lim थुमी नहीं उन चिही अमीन पाहिन ना चिही अमीन पाहिन इमो थे दिउ नाम कहे पोई ची मेन पाचो हिन अबाना that is simple chu first chu simple imacha umbe lo direct a simple like simple chi hin na abana is simple chu chi advanced pa chu chi hin na hi chu nang hon na dei dan dan do na sim the oi tai chi hi chi choi tai thumbnail sim dan zat ni kahin vet sa in adang dang ang chu zong le chi hi most commonly used khat hi je achu in place form a kahin vet sa hintin thank you for watching kitchen chu hintin stay safe and stay
bless.